Awa. Oke. Lagu seterusnya, terimalah menonton ngobrol-ngobrol. Yan na yung kalangan anak kampung sa Tausug. Oke? Oke, kamu mga kabudyangan ay na kamu magbanabang milikan. Pagbana na kamu Pakistan. Goodbye. Yan na ay anak kampung. Magsusun kau raya, bang kau duhula. Pagbana na kau Pakistan. Jangan ko ba, mabalik nilo. Ako anak miskin, mayroong pangadji ko, mangulganin hinam ko. Ay na kau mawaya, bang usog biyak ako. Magsusun kau raya, baby, mayroon makawa mo. Wayroon karita ko, ipandagay mo manaw. Wayroon sinku, dumawang kay mong kumantay. Haw no nahiin na murang magkautiyahunan ko. Wayroon tampan maroon. Buko ni sabato, di mabaya kay mo. Sa manuman ako, bang way ikaw usod ko. Haw no nahiin na murang baytay na ako. Mangayo ako tanggo. Bujang kau lingkakan, bayhukan lisan. Ay nakaw mawaya, mangusok tukang olgan. Magsusun kau raya, bang kau duhulan. Pagbana kau luwaan, maya. Oke, kamu akan saksikan Bisben Mar Group. Yan dah. Masuk ini karena ini waktu kayo ay bakit kamu maingat pamina aja kamu. Bujang kau lingkatan, bayukan bisa. Ay nakaw mawaya, bang usong tukang ulgan. Magsusun kau raya, bang kau buhulan. Pagbana na kau Pakistan. Di ako mabaya, mabawin nilok bawa. Ako anak miskin, mayroon mamalaganin minang ko. Ay nakaw mabaya, bang masubyak ako. Magsusun kau raya, miskinan hiyama ko. Wayroon karita ko, ipandagay mo manaw. Wayroon sinku, dumawang kay mong kumatay. Aw nahiin na murang magdaw tiyahunan ko. Wayroon tampan maroon. Bukuni sabat Oke, magsugol pala pag inabay sa mga paminat.